The aftermath of a stupefying homicide that brought this small and quiet village of Ngamwa in Mkurueni constituency to a... Miaka ta 10 mithiru gicagi-ini kia Ngamwa Mukuru-ini kaunti-ini ya Nyeri ni kwari na gicajama. A murder so foul and painful that has snatched the loving mother of 6. Mwanake uyu utari nguo ubanirwo atafanirie ngero ya kuraga nyina mumuciari. Njuragano ino ni yakurikanire kuona uyu ni muru wa nyina na uria wari mubunge wa Mukuru-ini Kabado wa Kabado. Thutha wa gutafania ngero ino, Caesar Thiari Mwangi ni athitangiirwo na thitango ya kuraga mundu uria ni nyina mumuciari. Aturaga njera na riu no horirwo ni mutongoria wa bururi. Mimi ni mfungwa hapa King'ong'o na natumbukia kifungo cha PP ambayo inaitwa Presidential Pardon, na nimekuwa hapa kutoka 2014 nikiwa romande, alafu nilifungwa 2018 mwezi wa 11, na wakati huu niko hapa King'ong'o nagojea judgment ambayo ni tarehe 27 mwezi huu wa 6. Hii inamaanisha Presidential Pardon ambayo tunaachiliwa na rais kama stakabadhi zetu zenye ambavyo wa conduct zinapelekwa kwa mkubwa wa rais wa Kenya, ana sign, tunaachiliwa. Hii kifungo cha PP iko mara mbili. Hii ya Presidential Pardon iko mara mbili. Kuna wale ambao wako under age ambao wanafungwa hiyo kifungo cha PP. Alafu kuna wale ambao kitengo cha pili cha PP ni wale ambao walifanya kitendo na hawakuwa wanajielewa. Kama mimi mwenyewe nilifanya kitendo, mimi mwenyewe nilikuwa addict. Nilikuwa nakunywa pombe, avuta bangi, madawa za kulevya, heroin, cocaine. Aranjira ndekujariria na ruthiomi rwa Gikuyu kuona arereirwo kuraihu na Mukuru-ini, no ciuria ndirakiuria na Gikuyu. Siati siwezi ongea Kikuyu. Napenda sana kuongea Kiswahili, lugha ya taifa. Na siati siwezi ongea Kikuyu, naweza ongea Kikuyu, lakini nilisomea Mombasa, hata kutoka nursery mpaka primary nilisomea Mombasa. Niodo wa nigucokerera njohi na gucoka mucii. Ni ndugu mdogo wa aliyekuwa mbunge wa Mukuru-ini Kabando wa Kabando, na nikiwa hata hapa jela wanga pia ananitembelea, anatuma wenye ambao anatuma, na tulishafanya reconciliation pamoja na yeye, na akaniambia kwamba ile wakati nitakapoachiliwa watanikaribisha nyumbani na maisha itaendelea tu kama sawa sawa. Manake sikupenda kwangu, walikuwa wananielewa, kwa sababu wakati huo hata kabla nifanye kitendo, mimi mwenyewe acha niseme nilikuwa addict, nilikuwa nakunywa sana. Nimekuwa nakunywa sana na nimepoteza so many opportunities in life, kama kazi na hata relationships pia. Nimekuwa na relationships kama kujitayarisha kutengeneza familia, lakini nimelost all those opportunities kwa sababu ya drugs. Uyu athieta na mbere na kurugama na murugamo wa ati hindi iyo meciria make matiari mega, kuona ni ahuthagira indo cia gutururia meciria. Nilishikwa tarehe 27 mwezi wa 7 2014, na siko najielewa wakati huo ambapo nilishikwa, na nilistakiwa na mada, na katika hiyo wakati huo siko najielewa vizuri sana. Kwa hivyo judge alinituma nipelekwe Mathare, nikapelekwa Mathare, nikakaa almost 1 month and a half. Alafu baadaye ndio nikapatiwa capability, ndio nikuja nifanye kesi. Nilikuja kujua baadaye nimefanya jambo ambalo silo mzuri nikiwa Mathare. Baada ya kupatiwa madawa, sasa nikakuwa akili yangu ikatulia, na jua kukaa jela bila kutumia hizo miandarati, kutumia hizo pombe, whatever, nimekuwa na ile regret ya kwamba ile jambo nililofanya si jambo nzuri hata kidogo. Na nimejaribu kuacha pombe mara mingi sana, hata na hizo bangi, na nilikuwa tu narudia, nilikuwa na relapse. Naenda kwa rehab, na
Nikishatoka napata kazi mzuri sana, alafu baadaye najipata nimerudi. No rĩrĩ, haha hena ũndũ ũrarigithia mũno. Ũyũ arĩ mũruti wĩra wa gũtarana na kwĩra andũ matiga kũhũthĩra indo cingĩmathũkia meciria, ona arutaga wĩra rehab. Sema ya kwamba nimefanya kazi mbalimbali. Nilipotoka rehab tena nikarudi tena rehab, nikasomea diploma ya addiction counseling Asumbi Treatment Center ambayo iko Homa Bay. Na baada hapo nilipotoka nikapata kazi as a counselor, na pia hata nikakuwa manager wa Better Life Rehabilitation Center ambayo iliyoko pale Nyahururu. Nilikuwa manager hapo. Pia nimefanya na Links Rehab ambayo iko kule Njoro Nakuru. Nimefanya Tumaini Rehabilitation Center ambayo ilikuwa kule Roiro. Nimefanya na Dove International Rehabilitation Center ambayo iko kule pande za Kikuyu. Na hizo ndizo baadhi ya zile rehabs ambazo nimefanya. Ni venye niko nimehit the rock bottom, na wakati hata niko nyumbani, hata nimefutwa kazi kwa rehab kwa sababu nilianza kutumia bangi. Ilijipata tu nimezitumia tu, nile kukosa mwelekeo. Arauga meciria ma nyina mũciari matũraga mamũthumbũraga. Mimi niliambiwa nilitumia panga na nikamkata kichwa. Hivyo ndio niliambiwa. Wanga pia inanisumbua sana kwa hiyo tendo ambalo nilifanya, kwa sababu hiyo ni kinyama. Nilifanya jambo ya kinyama sana. Kwoguo thĩinĩ wa rũgano rũu rwaku rĩ, kĩrĩa tũngĩkũria tomwe wa ũrĩa akoragwo agĩtarana. Ndaigua nĩndakena, ndaigua nginya nĩ ũthomeire maũndũ ma counseling. Kĩndũ kĩega nĩ kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa marĩ kuo. Na kaũndũ kamwe ngoragwo njũĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ ũrĩa wakuire rĩ, ũcio gũtirĩ ũndũ tũngĩka mũno makĩria na muoyo wake. Kĩrĩa kĩa bata mũno nĩwe ũrĩho, na nĩndakena mũno nĩ kũigua atĩ nĩ wĩcokerete na nĩ ũrĩ na wĩrirĩria nginya nĩ wĩkĩte reconciliation na andũ arĩa maiguire ta wamahĩtĩria mũno. Ũguo ũrĩa ndingĩkwĩra, ũtũũro wa mũndũ ũrĩa ũrĩ kuo nĩ kĩndũ kĩa bata mũno, na ithuĩ ta kambuni nĩ ũndũ wa kũmenya ũguo rĩ, nĩkĩo tũkĩte tũgakũũmĩrĩria. Arauga mũtũrĩre wa njera nĩ mũritũ mũno. Wewe ulioko pale, hebu kwanza jirudie na ujue kuchukua sheria mkononi mwako sio mzuri. Mimi mwenyewe nikiwa mahali hapa ningekuwa mbali sana. Nilikuwa na so many opportunities. The best thing, ukiwa na shida yoyote, either ni ya bibi yako, ndugu yako ama mtu yoyote, tafuta ushauri kwa wataalam. Tafuta ushauri kwa wataalam, na ujue ya kwamba every situation inakuanga na results zake. Kwa hivyo ni kama kuchukua msumari. Ukiwa na shida yoyote ya uhusiano ama nini na nini, ni kama alafu uende uwe mtu mwingine, kama kuchukua msumari na kwanza kudunga hiyo kidonda. Kitu kwanza ni ujirudie mwenyewe. Jite mkutano wewe mwenyewe, lile jambo ambalo linakusumbua pengine ni jambo moja rahisi sana. Kama utatafuta mtu, mtakaa naye chini, utamweleza iko hivi na hivi na hivi na hivi. Waitu arĩa marĩ nja nĩ wega ũngĩhota tu kũgirĩrĩria. Tunasemaga epukana na noma ondokea bala. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kĩu, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta freedom. Kwoguo maũndũ marĩa mangĩtũma ũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa kũndũ ta gũkũ, rekei tũgerie mũno kũmeherera. Maũndũ ma drugs, rekei tũgerie kũmeherera, na makĩria tũgakorwo tũkĩramata kana tũkĩenda gũcokanĩria na maũndũ marĩa mangĩhota gũtũcokanĩria thĩinĩ wa society. Ena ndũmĩrĩri arenda ĩkinyĩre arĩa me nja wa njera na mũno andũ a mũciĩ wake. Tuge andũ aitũ inyuĩ mũrandorera kĩbindi-inĩ gĩkĩ kĩa Inooro,
Harĩ quote yugaga na Gĩthũngũ, everything happened with a reason. Na sikupenda kwangu kufanya ile ambayo niliyotenda. Nilikosa mwelekeo. Na nilivyo hapa jela, nimesoma mambo mingi sana na nimestudy life yangu, nikajua kwamba pale ambapo nilikosea. Na oko jera tikuomushie. No at the moment nikuomushie. Ũndũ wa mbere nĩ gũcokeria ngatho jera, tondũ jera nĩ mũciari. Jera imenirekebisha. Jela imeniambia pitia njia hii na nimeweza kupitia njia hii. Kwa hiyo inyuĩ mũrĩ mũciĩ, inyuĩ mũrandorera nginya andũ arĩa tũtatuainwo nao. Niliomba msamaha kwake Mwenyezi Mungu Baba, na sijakufa tumaini hata kidogo. Na niko na tumaini na niko na imani ndani yangu ya kwamba kuna siku moja nitatoka jela. Na kutoka jela sio hoja. Kutoka jela ukiwa pale nje ni vipi ambavyo nitaweza kukaa na wale wengine. Nataka kusema ya kwamba sijakufa moyo. Ona mo matikwete ngoro nanie. Matikwete ngoro tondu nthia kwa welfare guku jera na ngamahorera thimu na tukaraniria nao na wananipatia courage. Na pia hata wakati wa special visiting huanga wanakuja, wananiletea masabuni, wananiletea mavitabu. Hata kwa sasa kuna kitabu moja ambao naandika inaitwa I Lost Everything but Finally I Found Myself. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ, rũgano rwa Caesar Thiarĩ Mwangi, mũrũ wa nyina na ũrĩa warĩ mũmbunge wa Mũkũrwe-inĩ, Kajiado wa Kajiado.